tujondo mission na program ya sisimka ochine jemi mayibare kandi omushaheji atunga omugisha kutayisa omuntu arukurwa Rotary Club na kwachira 7 wasako yanje abantu baterera ninge nakira bare mutwe kanisa ne banyeta Moses Sunday Rotarian kurwa mu Rotary Club yambara abari mbatere kanisa marathon yeje kuza kubaho asande 2016 bakasha kuvugira limite nanye datanchiraho etosire ntureba Rotary no mukora marathons nyinji no mwirukanjira abantu n'umuyamba abantu recently nkareba hinisho muri mwabe no mudonate ingere bintu hati twaza ha marathon eji mworecherire kora chi ninge kwatirine nachi. Okay, oba mnonga marathon age nangwa nayo mundu wa mukaga tukujiruka egiye nyene era safe motherhood run tuci tukugendera kurundana esente zikugura ebyoma byo kuteka neonatal intensive care ninga umwanya ugwabana bakuzaga batakikire barikubajanjarwamo ahari mbara regional hospital nigwe nico kitugenderere kurundana twasimu rwa mukaga turundana sente konkantu itagesente nyingi so ndikumantu turundana buri mwaka dino kusebu turazisiye tukabona bakutuyamba aba Rotary International tukagura ebyomero. Alright, wakubasa kwa naenda kubegitaho muri eji marathon nakorachi. Okay, webale okutwegitaho of course twine sponsors nga TV West hamwe na Clarkson aba batwegise already konkato kwena kutwegitaho na gura vest ejenje ne bwemtwaro ebiri aha Rotary Club of Mbarara ninga owarotanza bona bo kushikira ba Rotary Club of Mbarara ne babazine ningamba kushikira ahiziri haza tuyene ziri vests ziri ha golf course supermarket na wakaho no funa ho vest yawe y'ibitware buri muntu wena ntumeta umuti no mukuru tuyineza abana bona ariko gura vest no tukija hasande bikuna mukaga umukashesha imwe nitwirukanga hamwe Rotary House nibizi bicamo bajemeserize kugira ngo mugarike mweji marathon ya safe motherhood webale wike hwiro ngandi hano mushaho yafyoreka izicango ikiri aha Mbara Regional Hospital kugira ngo abana ne benji abarukuzaga batakikire abakuzaga barwire nabakuzaga bakwitaga obujanja bi batakize program zezo so izimucango mnoga kugira ngo akatanda kamwe pate Rotary yakozireho no shaka akatanda kamwe karabana barengire babiri aho kugira ngo tibukumara nevyo mambigure sente nyinji so izimucango mnonga na mnonga Regional Hospital kugira ngo representing almost region ejiona hamwe na Burundi hamwe na Rwanda na Kongo mushanga ngo ebyome biriho tibukumara konkabagwine ho kizimbe kisya ekitukwitaga futeka mu ebyome obwire bakabatira umwanya konkati bine kizimbe kisya so umwanya biriho ekikuno kumande sente zo gure byoma kaza umwanya namazime cyo wagamba ni netokea wagambana nabyo mana capacity y'umuntu yaba shaho abo kankabana nkabo timanya abamwe mwatinjira mu gishago kugira ngo ugenda mu facility ejo abana niwenda attention y'amani niwenda at least almost abo ndi buri mwana kabe nabaye no mushaho mukati kikubasika abo kugira ngo mwe amararo budget ni beta kubasika ati mukaba Rotary mumuza gukora cyo kugira ngo ubundi Yesu mubasa kuyamba muka sustainability yechi murecherire gukora cyo kugira ngo nkebyo makebyo na nebyo nkebyo byaba hubura kashaha atari kugira ngo umuntu mwakora marathon mubengo mwaya akoga mnonga hati cyo tukore huru yo kuyamba konka ahirwa Rotary yabaruka dukatumba kumba aruka cyagara so sustainability training ero mazina mara ibyo by'abantu abantu bakoresa abakara bashaho bingi kokisini ebyome byo kukolesa kumara abantu baragamba byitaga so itwe Rotary of course tureba areas nyingi hateje amatano child health niyo kubana haro education naho rebentereza abana bitabo ntereza abana ebyo kwesa ishomero then haro ya environment so haro nyingi minonga konka sustainability Rotary kwatagana n'abantu bingi kandi Rotary professionals bingi ba doctors bingi barimo kugira ngo turukweta kugira ngo twabitaho ebyo mbikora bakoresha n'ingati baragumeho n'ingaki ahize dushikuba kiri no tukukorera twamara training abantu bakoresha kibasigira ko ari cya community cyo step cya Rotary. Alright, omuntu wakubari okwe nanye ndamanye eji marathon neza numuza kuba numwirukanga muta starting point eri nkahi nishazingahi ebyo byona. Okay.
obara munonga cyo kubanza na security tune already twafune clearance kuruga higuru wa IGP so tuyonza kukaskadinga kansi kufuna clearance za hansi so nduwa tune police ntukwiruka kuruga Rotary route 3 kuruga Rotary House mu Kiyanja turaberwe kubona tuzahambara university then abo kubanza bakwira kilometers 5 bashumira Stanbic bazentare bagaruke Rotary House abo nabo kubanza then abakabira bakwiruka kilometers 10 bombagumiza mbashumira hari 2 baze Eden baze former Kosia Akasha Hotel bashuma Green Park Green Park baze mu Rwanda rene bajene nkahi Rotary House then ababa kubasa kwiruka ho munonga bombagumiza mbaza kukakora roundabout yes baza Northern Bypass baza Buffalo then barga Buffalo bagarake kwija kama mu state ningo mu Bushenyi bat joining Rotary House abarukusinga nzakwetu birabo byabo umbana abakuru hamwe n'abakuraho so ntwetabuye muwena ariko basa bridge vest bitware bineshweka natakubasa kwiruka naja kwanza ko tuneho aerobics mu Kasheshe hamwe n'abamara naja Rotary na gumaho na tambura na gukagukamu kugira ngo twaya Rwanda ehuru yo kunane sentezi zo kugura ebyo mabya ukiteko mu irwaro y'abana ningashi umwanya gw'abana safe motherhood drainage towards equipping in United Intensive Care. Alright, ekina nyenda kumanya obundi omuntu kuyakubasa kuba atakubasa kwija kwiruka konka rukwenda kusupportinga cause yanyu ya safe motherhood haronke namba zesimu ziyakwasa kubatera kabahereza nka sente kezo eziraba yambe omu marathon yanyu. Yes, yo bari mnonga ubiyamba butwenda tukujana no kwiruka konka wade umukwiruka nturukunganya abantu bingi kongo biyamba butwenda bono bwesente so enambezo kwasa kutushikiraho eyo kubanza ne ya Rotian Anna atwire ubwo no treasure wa club ya Rotary Club of Mbarara 0 ina 26 5 anana mshanje 0 ina 26 5 anana mshanje ana atfira butujara dine ya kabiri ne yanje nka marathon chair ningashi urukurura boko abokutebekanisa ukwirikoku Moses Sande 0 mshanje 02 kinana ni 2 mshanje nemwe makumyana 0 mshanje 02 kinana ni 2 mshanje nemwe makumyana mazima ecyo kurabya hacyona nikikirira Rotary Club of Mbarara kandi ehuru yitu ebasa kuba twadizo kushikirira. Alright, obugambo bwawe bwamheru orukweta abantu kuja baba joining. Yeah, webare nimba sim of course abatu joining abatuyembiru kandi itwe company za supportinga kuruga run yo kubanza kusya run ya mukaga etwahikaho kandi nabwo nimbeta mugumize mumuje tugumize hamwe no mbwiro obu 2016 na hasando mukasheshe shahemwe bo washyiraho abandi baza kutanga kwiruka shahemwe hika Rotary Club of Mbarara omukiyanja kandi waba haba nubasa kuteresimu kungato kwaba ko boda binjira mamanyo mukiyanja hakipira Rotary Club House aheri opposite na Lake View so nimbeta mwije twike hamwe ebiri kuna mukaga hasande omukasheshe. Alright, wabari mnonga kutayira kana yini nyongera kweta abantu kuja mwije mwirukanjire ba mama binji na nabana binja bari muno babona ubundi nkaba baziri abako bazira abana batahikire ababana nibetaga ke yamani nibinje ebiri kweta disakusha mnonga hero turi ya referral kandi ntumanya ni referral ni mpango ni admitting abantu binji konko mwe oshanga nkebyo manka za oxygen kezo zitakumara so mweheyo mjoining Rotary Club of Mbarara mwirukanjire at least amagaraga bana mugatambire kana kusima Rotary Club of Mbarara turebera mukora activities ezukuhindura emituro y'abantu katugero mu kushomesa amagara nkaga icyakore mwine marathons nyingi za cancer nezo n'izindi mazima muri mukora umurimo murunje. Program ya sisimka echere munegendo misho konko bwahati twaza kuzumuka humuro tuza kwantugarukana lake kasangaki arukutwanjura umjenyo ndijo turabe twine umbite bukwatine na new curriculum otakarga.